Zdravo, stari. Zdravo. Dobro. Zdravo. Kako ste? Tu smo bomo nekaj za pit pripravili. Hvala, da ste me povabila. Nisem nič povabil? Ne, vidim se mene. Si pa nam poslal SMS-e. Ak se pa vseeno. Ja, šajre. Grem kaj delač? Kaj ti hočeš? Grem v fuzbal. Jaz grem na vece. Grej. Ajde. Kaj vidi ti? Gledaj. Samo to. Kaj si se začeli dobro? Kaj se dogaja? Mogoče je elektrike zmanjkalo. Samo hec je bil.